Pinila so video long nali tumphan na ke than ponji la bangke Assam direct recruitment grade 3 la pen grade 4 aputhak stame nang than pochini ponik po la pen Assam police aputhak stame ison sonia update nali tumphan la so video long nang than pochini ponik po la pen non ke wangji mate teachers recruitment mate teachers awareng warsai aputhak stame nali tumphan la so video long ison sonia update nang than pochini ponik po la pen ason tak nali tum dak pen ke thom update long ponik ji ADRE la pen Assam police la pen teachers awareng warsai la so updates stame nali tum la so video long thek pon long ikpo la son la video mate la son update nali tum ke long versi la pen ke long versi fan la so YouTube channel subscribe ikon la pen bell arjan la doi latest update ke long versi afan la bell arjan on stame nali tum berpon dik dia non tangnya non ADRE la pen Assam police la pen teachers la so awareng warsai details eson yalam lang polonang la pen chethan polonang tangte non katuka we updates dak lang polonang upcoming requirement drive for virus service aputhak kedam tang hod ake hai himanto biswa sharma hin pen kaning je pon alam copy p updates dak ke pi pon mala so puthak lang polona la pen la so lo la bang ke pena ana bang pho bang fitemel long at poto hailo stamini li puthot ka chinne tumta du thulang pusi puthot ni la so puthak bang ke na wan pithu iklo la pen la dak ke tok pon alam the la bang ke la son la dak boosting employment in Assam la pen upcoming requirement drive for virus post virus service la pen copy p service dak ke pipon ma labang lang polona for Assam police labang ikidam tang hot penaan labang fu abang fitum stame apply ke fly dun tum banga do ta hello dak 6400 apus an peklang pon iglo la pen physical test bang ke ington koglang la so physical test dak en ponji labang ke ok la so aningkan October 3 pensi cheng pon ikpo pusi la dak tok pono la pen putho dak do thulang for ADRE mate grade 3 afan la kedam tang hot 7500 apus paklang pon ho dak stame pinang anabang fu abang fitum jogdun iglo setame puthot non dak prelims la bangke ken ponji la bangke dak September 15 September 22 la pen September 29 2024 ahotse en ponikpo la pen puthot dak update do thulang update la bangke kedam tang hot stamel chini pon ikpo la ADRE mate Assam direct recruitment grade 4 of Harman bang kaduka weapon 4500 pus an dak paklang pondo la si dak stame penana bang fu bang fitum jogdon ikpo ta hailo la pen la ta prelims dak en ponji la bangke October 20 la pen October 27 mate 2024 ahotsi prelims exam la pen kapre ka sondak kedo ana sondak en pon ek popusi la solo long stame ke tok pon iglo lalo Assam police ka fly atum la bangke physical test afan la bangke October 3 ahot pen si cheng pon pola pen Assam direct recruitment grade 3 la bangke kedam tang hostame ni linari tum phanam than puchini pon iglo September 15 la pen September 22 September 29 2024 ahot se en pon ik pola pen ADRE mate Assam direct recruitment exam la fanstame da grade 4 la fanstame October 20 la pen October 27 malamsi and ponik poputa dak to pono la ben putho dak do thulang non ke wangji awareng warsai mate upcoming la bangke la sono la bangke teachers atum pan requirement for teachers dak cumulatively over 13000 posts pusidak topon dakla sonlo cumulatively over 13000 posts and dak paklang ponji pusi topon under labangke elementary lapen secondary education anado lata dak notice pa pida prangpon nang litum thekpon long ekpo jongse update puthot dak update long lopol na litum na so YouTube channel long stamina litum thekpon long ekpo lapen kadoka wepen labang post ki tokpon nating polote dak 13000 anse dak tokpon lapen pabata thek mate kom ta thek na se puthot da alangli la teachers atum phans tameda update bangke piponik po la se dak update non latest update la bangke la sono Assam police la pen ADRE Assam direct recruitment grade 3 la pen grade 4 atum se dak update bangke
akimi bang kipi pono nalitum dak thek pono po Assam Police tum aphan bang physical test la ke October 3 2024 a hotel ponik po la pen ADRE grade 3 afan la bang ke September 15 September 22 la pen September 29 la pen ADRE grade 4 afan la bang ke October 20 27 ahotsan se and ponik po la pen la teacher elementary teachers la pen secondary education afan bang ke dak 13000 a post bang ke non na klang da prang po la pen nalitum stame klang lo plote la stame nalitum thek pon long ek po la pen puthot dak tok pon do thola nalitum thek thulong exi all these requirement drives and their exam vice prelims means la pen Viva, Voki, skill test, physical test, wherever the applicant to be consular within April 2025. So, ang bang masip pajut pon ekpo la prelims lapen means lapen Viva, Voki, lapen skill test, physical test hay hui labang ke. Lapen la so video na litum kaan mas share unshare kon lapen na son thata sinali tum panili stame kethek anason bang update nang pipon ikbom po lapen nilida kaning ji pipini chok chideta doji la sinali tum na bangke kadu ka veta chini ponik po la pen la so video nali tum kan maser un sere go kar beng long ras tame pela ignang la pen pachini ignang la so na son update nali tum kilong ver zefan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe ikon la pen Telegram channel na long stame nali tum nang join don ikme la pen WhatsApp group long stame do Facebook page tame do nali tum dampen follow dam ikon WhatsApp group long join ikon Telegram channel stame nali tum subscribe ikon lapen pinia video long bang la anleng ton ponik na la si domi thak me kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do anafans tame nilhin pen kar daw